Lijep pozdrav svima, dobrodošli na moj Jubitov kanal. Evo da javim se malo, makar strgan sam stvarno, umor me lovi, spavat ću sjajno. Nego nisam se mogu zazdržati da ne komentiram, pa evo da to podijelim s vama. Surfam malo po netu i vidim link koji stavila neka cura, piše da ima 22 godine i to još malo pa će završiti faks. Akademik, stari moj. Radi se o anketi, to jest skupljali su se potpisi za raspisivanje referenduma. Brak je mrak, ključarica i ključ idu skupa, otvaraju vrata mog šupka, tak nekako uglavnom. I ta inicijativa skupi preko 700.000 potpisa. I sad ja mislim, jel imaju ti ljudi nekog pametnijeg posla, jel stari moji te pare, koje su tak i tak uložili u to bez veze, jer to neće proći garant 100%. Mogli su izgraditi neku ustanovu za nezbrinutu djecu koji su vjerojatno pederi napravili, ili mogli su pomoći onoj udruzi Baba ili kak se već zove, koji uzimaju i pomažu ženama koje muževe mlate. Pa svako malo čuješ kako je opet pala po štengama. Evo sad se sjetila mala ilustracija, dolazi dvije frenice na kavu, 12. mjesec zima, vani skoro mrak pada. Jedna ima one sunčane naočale koje prekrivaju pol face. Pita se to ova druga, pa kaj ti je o čemu naočale sam? Joj, znaš draga, ovi štenge me doma ubijaju. Svako malo se spotaknem i padnem na njima. Inače birala sam ti sa svojim mužem dizajn štenge. I odlučili smo da imaju oblik šaka. Morala bi budući paziti kako hodam. Halo? Ima još mine stvari koje su mogli napraviti, ali nisu, jer briga za to je sam gledaju svoju korist. Kad se mene tiče, mogu biti otkud, nek rade u sobi kaj ih vole. Sam da su pošteni i plaćaju porez. To je to, kaj ne? Oni su toliko zagrisli za to da je nešto nevjerovatno. Da gleda neku reportažu kad su nosili te potpise u sabor i pitaju on neku, ženu kakvih 50 i nešto godina, otkud dolazi i tak to. I veli ona, evo došla ja busom iz Šibenika da malo učestvujem tu u ovoj povrci. Halo, platila si koliko 3 glave sigurno. Da dođeš u Zagreb i da se prošpanciraš malo s tom povorkom. Mogla se rađe susjedi koja vjerojatno nema za kruh dati te novce i na taj način pokazati kakav se vjernik je dobra osoba, ali očito da briga za susjede. Nego da se vratimo o tom linku. Najčešće od svega su komentari, toliko veći na jednom mjestu, toga nema nigdje. A sve vjernik do vjernika, svaka nedelja misa, čak i popodne idu. Neki i jutro, stari moj. Buđenje u crkvu, pa tek onda pranje zubi. Može se misliti, naravno. Jednostavno mi nije jasno kako se tak neko može nazvati vjernikom i javno govoriti da ona, nebitna, vjeruje u Boga s takvim odnosom prema okolini. Recite mi meni kad mislite da gej populacija ne vjeruje u Boga, halo. Govoreći o tome kako to nije normalno, to je poremećeno, ja to ne želim gledati ulicom da hoda i tako to. Mislim, u jednoj stvari se slažemo i ne bi im dao djeci na posvajanje, ali sam iz tog razloga kad smo mi još uvijek, kako se bi to na lijep način reklo, ne dora sa tom zadatkom, zadati smo. A nažalost, takvim ponašanjem nikad se nećemo ni promijeniti i bit ćemo zadnja rupa na svirali za sva vremena. Ali govoriti o tome kaj je normalno, a kaj nije, u jednu ruku je malo i glupo. Jer sad normalno imati face i onaj koga nema, ljudi ga šuđe im pitaju, kaj stvarno nemaš face? Pa svi su ti gore, ludnica je, mora si ga odmah napraviti. Mislim, poremećeno. Pa po meni je poremećeno da svećenik govori o obitelji, a ima 2 djece koja napumpa u neku ženu. Pa ako je žena vara svog muža sa svećenikom ili svećenik jako voli malu djecu, to je meni poremećeno. Ne želim gledati neke stvari, stojim u tramvaju gužan, nemaš se dio krenuti. Tam ispred mene neka cura i dečko vaju jezik, jedan drugom skoro pa vidim kaj svijela. I sad meni bude neugodno kaj ih gledam, jednostavno nemam dio, gužva, zapravo uvijek.
Zbijem se unutra i nema kamona. Evo to lepo od njih. Ko ih je tako učio ono? Nevjerovatno. Ništa, ako imate vi kakvih komentara, slobodno to podijelite s nama ostalima. Isto ili ne isto mišljenicima. Lijep pozdrav i do sljedećeg puta. Arrivederci.